U današnjoj emisiji predstavljamo knjigu Nade Marković Šumadija u pesmi, vezu i tradiciji. Naučnici su utvrdili da je površina ove geografske oblasti u središnjoj Srbiji oko 5000 kvadratnih kilometara, te da čini nešto više od 5% ukupne površine Republike Srbije. Prema popisu iz 2011. godine udeo stanovnika Šumadije u ukupnoj populaciji Republike Srbije je 7%. Najveći gradovi su Kragujevac, Beograd, Smederevo, Čačak, Jagodina, Aranđelovac, Varvarin, Topola, Rača, Gornji Milanovac, Ljig, Lazarevac, Grocka i Barajevo. U posljednje 2 veka Šumadija je imala vrlo važnu ulogu u društvenom životu. Ovdje su izbila 2 srpska ustanka, srpska revolucija. U Prvom svjetskom ratu ovdje su vođene bitke koje su bile značajne za celo evropsko ratište. I na kraju, ovdje su rođeni ljudi koji su uticali i oblikovali ne samo srpsku i balkansku istoriju, nego i evropsku i svetsku. A kako su za to vrijeme živjeli obični ljudi u Šumadiji, Šumadinci? O čemu su mislili, pevali i maštali? Upravo sve to nam otkriva Nada Marković u njenoj knjizi Šumadija u pesmi, vezu i tradiciji. Uz bogatu opremu sa predivnim ilustracijama i matricama za vezelje, Nada Marković oživljava nam sve zanimljive i bitne trenutke iz naše bliže i dalje prošlosti privatnog života. Upoznaje nas sa običajima koji su karakteristični za pojedine verske i narodne praznike, odnosno životne faze kroz koje pojedinac prolazi tokom svog bitisanja. Ovo nije samo knjiga koja nas upoznaje sa svetosavskim pravoslavnim običajima vezanim za Božić, Uskrs, krsnu slavu i venčanje, već i udžbenik gdje možemo da naučimo kako da vezemo, ali i praznujemo i delamo i tako na pravi način obnovimo zaboravljenu tradiciju i običaje. Zaključujemo. Ova knjiga predstavlja bitan doprinos očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa srpskog naroda šumadijskog kraja. Iz tog razloga smatramo da treba da bude deo vaše biblioteke. Bioskop Arhiv 6. oktobar i Udruženje Vreme i moje pravo čestitaju vam nastupajuću novu 2025. godinu. Molimo vas, pretplatite se na naš kanal. Hvala.